Naša vojska se uobličila iz crnogorske porodice i, iako mi dame, nadam se, neće zamjeriti, moram da kažem onako kako je Njegoš rekao, muž je branič žene i djeteta. Iz odnosa prema životu rodio se i odnos prema vojsci u kojoj je svaki muž i svaka majka imala jedan jednak odnos, vaspitavala je svoje sinove za buduće vojnike, a kćeri da budu brižne prema svojim najbližim, a to je braći, i da u buduće kao majke na isti način vaspitavaju svoju djecu. Ako je danas vojska, a mi znamo, jednim dijelom uzdrmana, naša je obaveza da je pokušamo vratiti u prirodne i koliko je god moguće, bez obzira na sva stremljenja savremene vojske, u tradicionalne okvire. Vojska izvira iz naroda i u narodnoj ljubavi i bez obzira na profesionalizaciju, to tako treba da ostane. Da svaki naš građanin i u buduće ima razloga da gradi odnos iskrenog i zasluženog poštovanja prema vojsci. Ono što tišti građane treba da se tiče i svakog vojnika. Vojska je u prošlosti učestvovala, a mi ćemo se truditi da i u buduće participira u svim pripremama kao prva i osnovna zaštita od potencijalnih i stvarnih rizika koji sa sobom nosi kako naša geografska pozicija, tako i međunarodno-politička. Kao i do sada, od vojske se očekuje da ne zna za prepreke i nezgode. Tamo gdje ste stizali i u poplavama i u bespućima je vaše ordenje. Ono zbog čega ste imali, a nadam se da ćete i u budući imati još bolju društvenu prepoznatljivost, poštovanje i poziciju. Reforme koje je najavila uvažena ministarka, gospođa Olivera Injac, obećava i vama, kao i onima koji u prvom redu brane sve nas i daju podsticaj da će osposobljavanje biti bez politike i političarenja. Saradnja sa NATO-om je nešto što mi imamo kao obavezu i zato je to proces u kojem ćete kao vojnici ostvariti svoju potpunu, ličnu i profesionalnu satisfakciju, jer je riječ o najobučenijem, najelitnijem i najopremljenijem vojnom savezu. A taj evroatlantski standard, iako je svojevrsni elitizam, ima onda priliku da i kroz vas bude prenešen na sve društvene slojeve i pojedince. Naša vojna, narodna tradicija je najbolje osvjedočena u riječima velikog ratnika i vojvode koji je to sažeo samo u dva stava: čojstvo i junaštvo. To su bile i treba da ostanu mjera i naše vojske i našeg društva uopšte. I iako živimo u vremenu koje je prepuno sajberskih, elektronskih, bioloških, medijskih i svih drugih iskušenja i ratova. Čovječan i hijerarhijski odnos moraju biti ispoštovani kako zbog same vaše organizovanosti, tako i zbog opšte sigurnosti koja građanima dozvoljava komotniju poziciju iz koje mogu sveukupnom društvu priuštiti najbolje rezultate i domete. Ako gdje ne smije biti proizvoljnosti i neprofesionalnosti, onda je to sigurno vojska. Biti tačan kao vojnik, iako ja danas to nijesam, prije svega znači ne biti podložan uticajem i svim mogućim komandama koje ne dolaze od pretpostavljenih, jer to šteti osnovnom karakteru vojnika, vrijeđa profesionalnost. Tako se pogađa centar. Promašuje se kada bilo koji vojnik ili starješina dođu u situaciju da su predmet istraga koje sa vojskom po definiciji nemaju ništa zajedničko. Vojska mora
da prepoznaje ili zaustavi ili učestvuje u zaustavljanju procesa u kojima, nažalost, svjedoci smo, sama je ponekad učestvovala. Imamo priliku da združeni dobrim namjerama njen, vaš, sveukupno naš ugled, obed zasija u punom sjaju. Vojska jeste i treba da bude ogledalo jedne države i društva. Pozdravljam vas u nadi da vaše i naše borbene spremnosti i spretnosti nikada neće dobiti priliku da se do kraja iskažu. Naša politika pridruživanja i puta ka zajednici naroda, koja je lokomotiva progresivnih snaga i pokreta u svijetu, daje nam za pravo da vjerujemo da naša nada nije neosnovana. Sa misijom neutralisanja zadatog cilja. Borbena grupa je mješovitog sastava, sačinjena od elemenata pješadijske specijalnosti. Gospodine predsjedniče, dozvolite da vježba počne. Razumijem, gospodine predsjedniče? Dodatno, angažuju se jedinice specijalne namjene. Komponente pomorskog odreda proistekao je iz prvih protivterorističkih specijalnih snaga formiranih u Crnoj Gori. Ova jedinica koja će realizovati zadatak je jedinica široke namjene. Nasilan ulazak u prostoriju. Bliska borba u zatvorenim prostorijama je najkomplikovaniji vid borbe. Nakon aktiviranja eksplozivnog punjenja, operateri realizuju zauzimanje ovih prostorija, kao što su mobilni telefoni, dokumentacija, memorijski uređaji,